جروجا یکم جی پجراندنا انجمن اجتماعی کرد 26 چریا 2011 تا کنگره دومین ده چلیا 2013 ده هیزن پارتیا تفگر جوانان پیکاتین سربخوا جن لگور ریجه که کار دکرن پشتی دورکتنا دانینا کنگره سیمین انجمن سالکی پشتی آلوزین کدوی کنگری دهاتن پیکارین نرین جدا بو چارەسەریە تێن لەسەر هۆلێ محلياتي ما او انجمان خوجهي وامان العامه بهفدو فون جريدان يعني المناطق جيت كسنونا محروم كرن ام حمو مناطق في تدورنا دانين وكاربن مجلسه تفعيل بكن تفعيل بتشتكي براستي وجدي هفريز و تفگرن جوانان یک جپیک هاتین انا کسینا لگلو پشتی پنابریا بهتری جوانان جی کردستان سوری چاواره جیاوا و ببکارانین كوبري هاتي كرن أبجم جدا بجنها جركا كونجر المؤتمر مجلس وطني جرانجيل سر خورتا بسكني شيء تنسيقياتي راست حاضر هين وتمثيل بكي وهي فعال ويجدي نتنسيقياتي وحمي دينن نكسي وكاغوتي بناف دينن كسي چالاك وكسي خدي هيز وخدي إمكانيات هکر ببا و نونرتی همی پیکاتین جواکش کسن سربخوا گلو پارتین سیاسی تخستن جه براوانی دبر مافی گل کرده و جبهش و خود دیتن پر و هم بیزاملت بون پارتین پچوک پارتین مزن اف پرس خوتینه لسر هوله لگلو ده همان ریجه ده و درباسی انجمن الاجتماعی کرد ببند کنگره و سیامین ده اكتيف بكن وفعال بكن وانجمان بحاجته ايروجيغو جميعا مكونات جيتي دكار وخباطه بكي وقت تمثيلا وايا حقيقي لسري ودا بارتي احزاب نوي واحزاب جي جبر اتحاد انجمان اتحادك سياسي طوعيه وبالتالي حمو احزاب نوي تيدا وكها او سر نجاح انجمان مجلس كاربي خوشكي ماياج اخطاء درباس بكي جبر مجلس آوابو بدي 3 صالة الجور قراءك أولي وضعي سوريا در أيام مدى مرحلة جواردن قالك تدخلات شيبونة سوري دا قالك معطيات نوهات ند ميداني دا هقر مجلس قانونك وتفعيلنك وأهميتي أو قيمتي خدنا في ملاتك وباوري بياني دا نكي مجلس فشلي عمليا رولا جنا کرد لکردستان سوری برزو اشکره دبا نخاسم پشتی دامازراندنا یکیتی و ریخستنان گلو نونرتی جنا کرد انا کسی دا و دری آوان سازیاره به یان دری ندیره با ديمقراطي جمنينا كورة قد ديمقراطي ما ظنها بانا من ندو اب نظامها جبر كون هم تمثيلات جنيه يعني تشواري بانا كاريبو وجنيه لكن بس ما دام افتشينا مدفي نظامك محدد جيره هبي انه كاري بحقي بدني دا مدفي ندهن دروي احزاب بس ده انه حزب يدعم مدفي انه بريا مستقلين هذا شيء كاركي باش بكن فعال بكن جمارك بيشنيار وبرس وقالك برسين ديجي تين كرن دي جواكا كردي دا نخاسم بشتي دور كتنا كونغرس يمين انجمن الاجتماعي كرد ملت کرد کردستان سوری ده هیوی دیگه گو او کنگره کی سرکتی به ارزان حسین گرکه لگه آن